Kulukudu uKhala sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili kezo mina kuvaza ngotuthu ngakhumalo bathi ilasbona amagumede mhlawumbe ukuthi usemusha la ekhaya uzophinde ngicela uqiniseke ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kukhona okukhulu kunakho konke bafethu ongupresident wamabhinqa uNgizwe umlando uwakaMchunu lapha uKhala ngobaba kaLimiT lapha ubonakala esengenelela kakhulu lapha nentweni ezithinta uLimiT lapha uyakubalula ke kuneclip impela trend ayinkundleni zokuxhumana ukuthi uPhapha kaLimiT ibalekile impela support yakhe engempeleni support yomuntu wasegcekeni lapha kodwa ngalendlela esenza ngayo cha sekudlulele akuseyona impela le support edingakala lokubala ukuthi ekomunye umcimbi kwambona impela ebhizi exhuma lapha nejabula ewasesho ukuthi baningi abantu abaza lamagagu lapha kodwa ke esingeke size sibabone lapha sebejabula kuze kweqe lapha wasenxuseke ukuthi ke akayeke lento yenza ngoba uzomosha icareer kaLimiT ke mhlawumbe ukuthi ngande kakhulu ake ngivele engidedele naye clip yakhe lapha uNgizwe umfoka Mchunu uze ukuthi ubeke kanjani bangabe ekhuluma ngobaba kaLimiT lapha ongenela kakhulu entweni zikaLimiT lapha ungakhohle ke ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke ebese ngilandela futhi kuFacebook @rednkezo za nibe nisolunandi ngithanda kakhulu ufuna ukuthi ke mfowethu uyilungise la ukuthi isicelo sikhuzele ubaba kaLimiT sicela sikhuzele ubaba kaLimiT baningi obaba bazala amaqhawe abanye babo bazala amadlala ebhola kodwa asaze sibabone ngiyembona kancane yawona nje umfana lo sesenta lo lempimbi ngitshe into uye kade akusuye lo fana no bani lo wayilento le yebo ndoda ngithini cha awukho ukhuze phela ubaba kaLimiT uyasiqina baningi obaba bengane abazala ama-stars akorayo ngishona no-pilot ko-coming up everywhere kodwa asikhathi sibabone bebebhizi njengaye engilanga mfica inkandla kuyi-event exhumaxhuma njengengane ngathula ngabo ukuthi lo baba omdala kangaka ehamba ney'hlobo zakhe umndeni wonke umndeni umuhle ukusapota umndeni into right leyo shembe ngiyayivumela leyo nto right kodwa awufuna ukuvela ube kuya ngayo ngabe ugele stage lo baba yimini ubaba kaLimiT lo khila imanga leyo nto le ingane ibanga lesicwaxa ngicela nimkhuze shembe ngitshela lo bekhula mkhulu ngiyacela mfethu umkhuzeni akazi shembe akazi uzale ingane ngazi ukuthi izoganwa indodakazi yesika ishembakazi ngithibela ubaba lo mfana lona uthi wasemphiwe shabana lakezana lo masi ubaba umuntu owusilim lona ujika abantu akore parade homas ubaba walomfana ukore sesenta ukhetha safe homas yiyo ngale ngesikhuza ukuthi wazandanga lokuthi abayeka lento ukuthi impilo bakhahlaze baphumelele sebebadala bese befuna ukubhoqa ngale nengane impilo yomculo ifana nemidlalo yebhola balekile ukuthethe nabanye abantu manje ke la udabeni kababa kaLimiT ngoba uyothi ngiyaxhuma yena ngiyayibona ngiyaxhuma ishembe hayi ngiyaxhuma ngiyazizwa nami ngiyaxhuma akahlale ekhaya ubaba kaLimiT sisibonile ukuthi izinto ziyafana uzalwa uyiphela hayi ingane enjoy isupport esekhaya hayi ngeke uzoyiphazamisa kakhulu icareer yayo siyacela uNkulunkulu wami asinanxa naye